I ove godine, nažalost, nismo imali mogućnosti da idemo u Litiju ulicama grada, zato što je situacija takva. Svi znamo i ko vlada ovom gradu i ko može da nam da neku sigurnost i bezbednost, a nažalost društvo je podeljeno kao nikada do sada. Zato je ovo verski praznik na prvom mjestu i ovdje smo se na liturgiji okupili i učinili smo ovu litiju oko hrama kao što se to uvek učinilo. A ako Bog da boljih vremena, a daće Bog možda i dogodine i nadalje, mi ćemo praviti litiju onako kako se litija pravi i u gradu Solunu i na drugim mestima, ali da to bude crkvena litija na prvom mestu i da proslavljamo Boga i svetitelja, a ne da nešto činimo radi sebe, da bi se pokazali i da bi narod video nešto što treba da vidi.